بله تماشاوانین هجا و جحزن دلال اف دمو هر دما و خوش به وکه هر جار دل و گش به ام ایرو جاره کدن به برنامه خویا بیرا ویجه به هفرنم ما ایرو دیسا بری خدا دیریکا چای مازی دیریکا باجار قدیم مردینه میوان می ایرو رزدار هلبس کار هجا صبری ورالن امی ایرو درباره کارو خباتن ماموستا صبری درباره هلبستن ویده و هر وها درباره تکیلیاد نوبرا ویجه و ارنگاریه دا فکر رومان خواه بواره پارو بکن بله کرم بکن ام برنامه خواه به هفره پیش بینن و به هفره تماشا بکن دیرکا من بقیرینن ایوارک خلماش من دیدیت بجناته دیرکا من جخوناویا کیجان سباها تالانکری غما هلچنم جرویته جچپری کیجان غزال نامه تنیستنی جتره بکم جیروکین شوی خالی دیرکا من دوی بوغچکا برینه ندروتی جبرقف کیجان چیایی روکم رششک بارانک حنون دبن چاودیریا بارشکی ده وی چاوا پوری ستیرکان لبر نینکا دلیته یه درزی بشکنه دیرکا من نه بهنا گلیت ام پاراستن جه توفانین برچی و نه سترین تچیریا لپانیا لنگ خاین و نیاران دیرکا من ناو زاروکیم بیر آنین و خیالی وان کشتی لستوی کیجان قدرا بی قدوش بدار وکم کاروانین حستا یه در ریدمانه لبنی سیا کیجان دارا زیتون راوستینم حناسیتا جناوا پیلی کیجان بای بکشینم دلو جرگین خواه و رشتاریا کیجان خونه بتنک بای تورجل پاقش بکم جرویتا و سینما عمودی دیر کامن دنگ نالین لرزوک لسر چونگا چند باجار شهوتی بلورینم ازی به کیجان روی سرپیهاتین تا رادسی کوک و بازی تورجلی بکم دیرکا من جبو هلوسی وریندار من هنک حبر دین کربو قدریجانی کو مر بحسطا تا هر خاطر خواستنک بیوگر هیویک سیوی و چاوکی نداوی لبر دوی شورکی زنگاری و کودهشت دیرکا من بله تماشاوانین هجا ام لگل و هلبس خواندنا رزدار صبری ورال گلک خیر هاتن لیدکن که صبری هون گلک بخیر هاتن برنامه ما یا بیرا ویجه مالا و آوابه دلی و آوابه جبو و هلبسا خوشیک جی اجی بقفدك سور گلین گلبوکی سپاسیا ودکم جبو کو امبون نیوان بیرا ویجه سپاسیا ودکم مالا و آوا گلک صابی یا و آواتر که صبری ام دخوازن هون درباره صبری ورال ده چند آگاهیان مره پارو بکن صبری ورال کیه لکودری هاتیه دنه جیانه که چوا براندیه هون سر به هاتیه خواه کی به تماشاوان مره پارو بکن فرما از سالی کتم امج نوبری درخن ده سال 1968 ده بله از لدیر کاچی مازی جدایک بومه دبیستان سرطایی ناوین اولیسه ملدیر کی قدان ده سال 1983 ده مل اسکی شهر زانینگه قزنج کرد و ده وی نیری ده وک ام کارم بویژن بخو حساندنک حلبستی و ویجه لمچیبو بله و جوی داری ده مدست بیکر او حساندن جی هلبستك ملاي جزيري بو بله او هلبستا ملاي جزيري براجي هاگه چقويسي مجي فهم ندكر جي بقاسي سدي شي سبين جيام مجي فهم كر نكر لبالي اكلو و طعمك ورا هشي مدهشت واز لبي ليغارينا وان غوتنين افسوني و فسلاندن و خملا هلبستي كتم و لورا او هفيرتجي جرك بفترata وي كثيف جي هافج بوكو ام بفيج برا بي هالبسيد وبرا بي ويجيد وبرا بي زمان خد برا بي
کردواریا خود گرک او هفیر جی بوی رهبه از کارم بوی هاوی دست بکر او هلوستا ملای جزیری جی آد گوت دیلبری ایرو سحراوی جرگه من دو دوخ یک لسینه یک لدل دا لوج من تی آخو اوخ آخو اوخی مجدلتی لیجبر تیرا قزلتی یان جکووانین دو کلتی جید زیت هر خوین و زوخ خوین جدل جوج و روانتی وک عقیق و ارغوانتی لیجده سلوى جوانتی او شپالا شنگ و شوخ و هلبس بوی هاوی دو دومه مبوی هلبستی از دکارم بویجم السر هلبستی هور بون ام به هلبستی جاره کدن وی جوانی کرد هلبست کاری کرد یه مزن ملای جزیری و دی کساتا ویدا همو وی جکارین کرد ین کو مهرا خوالی دیرو که دانا سلاف لیکن و رزین خوش بان را پیشکش دیکن دبیجن مالا واجی آوا دلی واجی آوا بر خدا را هر و هست حتا واجی خوش کو او هلبستا ملای جزیری ایرو دی سال بداره پار بکر که صبری جبلی هلبستا ملای جزیری سدم آنجی باندورن کو بری و دای ویجا کردی چاندا کردی هلبستا کردی و کدن چنه هون دکارن پار ببیتین یعنی هلبس لگور باندورک هگه چقوی المرا کرده بجی کردیتی خودی درکتنه یعنی تشتکی نکو مرا لیگر یای و مرا دیتی ذاتن او شخوا به مرا رهبو يعني او كرديتي تشتكيدن لا چافكاني كردي هلوستي كردي ويجا كردي ايكو هاتن تنكرن وبمبيكرن وتين وشارتن ام هلوست وبرخدان جبو بكتنا وياي لي خدي دركتنا يعني هلبست بري هلوستي از بر به هلوستي ضعف دام از ويالي بري مشان لبلي الزمان باو وكالا زمان هبو و ام به کردی دی پیوی حتانی کو ام لیسه دی پولا نزانم یکمین دو داده بونجی از دکارم بفیجن حوالی پولا ما جسدی نودی وی ام جدر و به کردی دی پیوین و دما کو ام در تکتنا وانه درسی به ترکی بو لجد درزاجی ما پرکیم فهم دکرن بجبر که ام فیری زمانه کی وک جمر بیان داد جواک به زمانه کی دی پیوی و دی بیستان به زمانه کی دنی ام دکارن وهاجی بیجن ایریش و پیکوتین لسر زمان چاند و کبن شوپین داپیر و باپیرین من لسر زمان کردی چاندا کردی باندورک لسر وجی کریه کو هنجی وکی هلوستکی لدیجی داگرکران هلبستین خو ساز بکن و بهونن ما مثل zaten ew pêkutî û zordestiya ku em dibêjin ew di kîjan zimanî de be di kîjanê milletî de be gava ku tu wî ji kesayetiya wî dûr bixe tu çer bike wê bertekek yanî em ê vê bertekek wa resen û her kes wê bertekê wê bide yanî kesek yanî îro em nikarin dawa qijîkekê û bilbilekî yanî bilbilek bi awakî dixwînin û qijîkek bi awakî din em nikan ji qijîkêr bivê tu jî mîna fena bilbilekî tu jî dengê xwe rak û bixwîne li serê çiya û newala yanî ew berteka ku mere çî dikin mere divê mere ji xwe dûr nakeve ezim ne tu kesî dinê min yanî mere pê kesayetiya xwe li pê sekna xwe li pê nêrîna xwe li pê baweriya xwe mere dimeşin yani em dikarin bêjin helbest di heman demê de ji bo parastina nîrxên gelê me gelê Kurd di heman demê de wekî helwesteke wekî amûrekî bingehîn e ji ber wê em dibêjin helbestkariya we jî di heman demê de em wekî şoreşgeriyek dikarin bi nav bikin mamoste helbestvan gava ku em bi gerdûnî jî lê binerin helbest di nava civaka de wek raperînekê ye li hemberî pergalê li hemberî pergalê raperîneke tiştekî ku wexta newekevî ya jî cudabûnek ne li rê derbas dibe zaten helbestkar û helbestvan fikr û ramanê xwe hest û xeyalê xwe li gor wî hawî amade dike û li gorî wê helbestê dihûnû û ristina helbestê li gorî wî hawî tê ava kirin. Belê ez bawerim li ser vê bingehê we gelek hestên xwe yên kûr di pirtûka bilûra ker de aniya ziman lê em dizanin ew bilûra ker
dengê xwe li gelek derên Olandayê. û di wê bilûra ker de dengê wê wekî qêrîneke, weke hewareke, wek weberên ha jî gotî, wek raperînek û serhildaneke li dijî hemû xerabiyan, li dijî hemû cureyên komkujeriyê. Hûn dikarin bi kurtasî qala vê pirtûka xwe ya bilûra ker bikin. Ev bilûra kê ye? Ev bilûr bi kîjan newayan dengê xwe vedide? Mamoste bilûra ker sedema navê wê kerbûnê çi ye? Kerbûn nebihîstina dengê gelekî bindest e. Belê. Qêrîna ku guha ker dike li belê nayê bihîstin. Belê. Yani hilbijartina navê bilûra ker ez dikarim bivêjim ji ber wê korbûnê nedîtina qêrîna kerbûnê him ji bo korbûnê û hûn ji bo kerbûnê min navê bilûra ker hilbijartiye. û dengê wê hege çi xwe navê wê ker bijî bi hestê xwe me gotî bira li gelekê cî olan bidin û her kes dizanibe çi tê serê mere û mere Guhê keran jî vedike. guhê kera jî dikare veke. Belê. Em dibêjin dengê bilûra we li hemû axya Kurdistanê, li hemû gelî û nevalên Kurdistanê, li her bihosteke Kurdistanê deng vede. Piştî wê jî we pirtûkeke din ya bi navê wesiyetên qefilî nivîsandîne. Em dikarin vê jî bi kurtasî parve bikin bi temaşevanên xwe re. Mamoste vaya bilûra ker di 2015 de ji alî weşanxana belkî de hatibû çavkirin û derçûn. Ev pirtûka wesiyetên qefilî jî di 2019 ji weşanxana lîsê Belê. derçûn. Sedema vê wesiyeta qefilê jî weke em hemû pê agahdarin li Cezîra Botan zaroka bi navê Cemîle Çaxirga Belê. nehr roja di hundir sarîncê de termê wê hate veşartin. û dayîka wê weke temiyê ku dabûnê û hîna wê ew temîna bigihanda diya xwe ew temîna negihaştê. Em dikarin bivê wesiyetê wê qefilî û di rê de ma û termê wê jî hate sipartin em ê vê radistî sarîncekê bû û vê çend roja di wir de ma. Ew jî navê xwe ji wir girtiye. Belê em dikarin bêjin ev wesiyete di heman demê de di kesayeteka zarokekê de wesiyeta cangoriyên Kurdistanê ye. Wesiyeta Nemiran e. Ew wesiyetê hemû zarokên ji alî zalima ve weke ji mafê jiyanê bêpar mayî. Vaya mafê hemû zarokayê ji bo mafê temamê zarokê cîhanê. Yani însanê tust şînor û tixûba nas nakin. Yani hetanî em dikarin bivêjin zarokek hetanî 18 salî yezdan bîle wî berpirsyariya tiştekî ji wî nake li belê însanê serdest bi zordar bin casor be jiyana wan zarokna bîle em ê vê astengiyakê û rêyekê li ber wan digire û divê sersebeba tunekirina jiyana wan. Belê. Bêguman em nivîskar jî, helbezkar jî, rewşenbîr jî weke hemû gelên azadîxwaz, weke hemû mirovên azadîxwaz em jî bibin şopdar û pêkanînerê wesiyetên hemû nemiran, hemû cangoriyan û dengê wa zarokan bikin dengê dilê xwe. Belê em careka din dixwazin hûn bi helbesteke xwe yadin, xwe berdin dilê temaşevana. Kerem kî. Belê mamoste. Tu werî deka êdî tu ber bi min were bi kulmek hêsirên ji çavê bêxew di poşmaniya sibehek de êş kiribû piştiyên dilê xwe. Deka devê birînên azirî raserî pêsîra dilê birçiyên azadiyê bike. Deka tu were li tu êvaran varneqile li şîpa ewrekî şipişîn tu li sibehên stîr dibin ser taca wan bigere. Deka tu bibe mişhezek teva ewrên bi keder û bibe baranek tî li ser xewn û xeyalên bajarê şewitî. Deka tu destvala virêkevê ji kolanê zarokatiya min
ez kenê xwe di derhûdiya derwişa vala da dihêlim ji te re. De kat tu were. Ji beriya Mêrdînê weke masîgirkî şewk û derziyê xwe bavê ji gola wanê tu yê min bigre ji xwe re. De kat tu perdeya xema bi alî de ji ser rûyê xwe. Bi nêrînek şêrîn û bêveger ez li birînê te yên şotal vegerim. Mi sond xwarî qesem bi navê Xwedê û bi dilsoziya stêrkên çiyê ne ez tecbîr dikim û ne dihêlim dem û çarçove sûretê min spîçolkî bikin. Diyariyekê didim te di govendê bûk û zavatiyê de li tilîkê wan yê gustilîkê binerin. Diyariyekê didim te di govendê bûk û zavatiyê de li tilîkê wan yê gustilîkê binerin. Bajarê wanê cemidî rê û dirv girtiye li min. Êdî tu were dayê, êdî tu were. Ez canfedayekî bêvegerim. Êdî tu were dayê, êdî tu were. Tiştekî min tune ez kulîlkek bêwelat û biharek xizan li ser rêyek bêvegerim. Felek rojên temenê min û perperoka bi hev re dijmêre. Êdî tiştekî bidim te nîne dayê. Desmalek spî, dilopek xwîn, kozikek sar û vitî vala û bila misteken û heskirina min mîra te bimîne ji we re. Êdî tu were dayê, êdî tu were. Belê temaşevanên hêja me berêniha jî gotibû em ê di vê beşa xwe da têkiliya di navbera wêje û erdnîgariyê da bi rêz Sabrî Vural da sohbet bikin. Belekekê Sabrî wek tê zanîn erdnîgarî ji bo ajalan, ji bo mirovan, ji bo cîvakan, ji bo gelan tiştekî jêneger e. Her zîndewar di nava erdnîgariya xwe da teşe digire. û dema em lê dinihêrin erdnîgariyê bandûreke gelek mezin li ser berhemên wêjeyî jî kirine. Ger û mirov dikare têkiliyeke çawa di navbera erdnîgarî û wêjeyê da dane holê? Mamoste dema ku em bibêjin wêje, mirov hîs, hest û fikr û ramanên xwe li gor şêwaza zimanê xwe di çerçovayek spehîtî de bi nivîskî an jî bi devkî bi gotinkî anîna zimên re em dikarin bêjin wêje. Wêje ji bo ku pêk were erdnîgarî, cî û war, dîrok vana tiştekî jêneger gerek ku hebin. Vana di nav wêjeyê de gerek hebe û di temamê wêjeya de şopa erdnîgariyê li ser wan heye. Şopa erdnîgariyê li ser wan heye. Gava ku tu li erdnîgariyek tu lê dijî yê herî xweşik ew kesê ku bi pênûsê elaqedar têkiliya wî hebe ew dikare li wê derê pê jiyayê dikare wê erdnîgariyê ew li gor me ew dikare xweşik bîne ziman. Yani ew nêrînek e ya di kijan berhemê îro navdar ê gerdûnî ê cîhanê tu dinare pir ciyê kulê manin ew qus bi zimanekî fesilandî û xemilandî bi zimanê wêjeyî tê behsa wan tê kirin berhem ji navê nivîskêr zêdetir berçav e û xuya dibe. Vana yek jê ez mînak bibêjim îro di erdnîgariya me de gava ku qala berhemek wêjeyî tê kirin wek destanekê tê kirin divê me mûzîn teqez wê Ehmedê Xanî tê bîra me re. Gava ku qala Ehmedê Xanî bibe dijberî wê îja me mûzîn tên bîra me re. Va şopa erdnîgariyê a li ser wêjeyê em dikarin bibêjin wêje çawa bi gotinê xemilandî
خو رابری خوینر و تماشاوانا ددن ارنیگاری جی به خملا خو به خوزایا خو به کانی خو ام دکارم بویژن آن و اف ارگا بابا کو املی بایوی بلورینا خو خملا که دده ویجه Yani em dikarin bêjin erdnîgarî ne ji bo mirovan tenê, ne ji bo giyaneweran tenê, ji bo wêjeyekê jî welateke, jîngeheke. Jiyana gelan, jiyana civakan ya ku di nava wê erdnîgariya ku tê de dijîn di heman demê de bandûreke mezin li ser berhemên wêjeyî dike. Em dikarin bêjin wêjeya hemû welatan hinekî li gor erdnîgariya wa jî şîkil digire. Em mînaj bidin îro me em dema behsa destana derwêş û edûlê dikin bêguman bêşengal nabe. Dema em behsa xec û siyabendê dikin çiyayê sîpanê tê bîran be. Bê çiyayê sîpanê xelatê nabe. Dema em behsa mem û zîn dikin dîsa bê cizira botan nabe. Mirov dikare têkiliyeke çawa di navbera we da pêk bîne. Ango erdnîgarî li ser helbestê, li ser destanan, li ser ewsaneyan, li ser romanan, li ser celebê dinyê wêjeyî bandûreke çawa dike? Mamoste ez vê pirsa te bi gotinek parlamenter nivîskar û helbestkarekî xwediyê xelata Nobelê ê Meksîkî Octavio Paz dibêje. Belê. Octavio Paz dibêje wêje helbest dibe ne zanîst e, ne ol e û ne felsefe ye. Dibe hege ev tişna gava ku ê rastîn bi ê navcivakî be wan hemû têgeh û derverîna bi wate dikin. Belê. Wate dikin. Îja ev watena û ev rengna çawa di nava wêjeyê de, di nava mûzîkê de, di nava sînema de, di nava şanoyê de çawa cî digirin. Îro ez mînakek li erdnîgariya me û nêz zêde ne dûr jî di sala 1960 de di 1960 de dema ku li Rojava li Şehrezad sînema Şehrezad li Amûdê bi filîmê ku navê wî bi erebî El Leyl nivîsandiye bi Kurdî navê filîm Tawanbariya Nîvê Şevê. Tawanbariya Nîvê Şevê wek hatîn navkirin. Yani ew tawanbariya sînema Amûdê, sînema Amûdê ji ber rengekî êşekê di xwe de dibanîn û hildigire. Yani bûyê berhema sînema jî, bûyê a şanoyê jî, bûyê a wêjeyê jî û di gelek helbesta de, di gelek strana de hatî bilêvkirin. Yani qaşo ew cezakirina ku li sînema Amûdê hate kirin 500 zarokê ku temenê wan ji 50 hetanî 12 qaşo Kurdên Rojava ji bo serxwebûna Cezayirê piştgirî dayî wan û ji alî pergala Sûrî ve dê û bavê wan zarokna hatî cezakirin. Di wir de lehengê wê Mihemed Saîd Axayê Deqorî di wira de lehengiyek pir mezin. Yani em dikarin bivê ew bixwe rengek û lehengekî wêjeyê û ê berhemayî gerek ku me re kanibe bîne ziman. Îja berhemê ê gewre û rû didin li cîhanê ya jî li erdnîgariya li gorî zimanê ku helbestkar, nivîskar, wêjekar karibe bi çi hawî, bi çi şêwazê û bi çi qweysî xweş bi hawakî fesilandî û estetîk kanibe tevna ziman li darxe berhem qusanayî gewreyî û naveroka hundir wê jî weke di tariyê de stêrkek biçûrise. Ew qus bandora wê li ser berheman heye. Belê. Di heman demê de erdnîgarî di nava dîrokê de jî bandûreke mezin li ser berhemên wêjeyî kirine. Em bêjin erdnîgariyeke wekî Kurdistanê, welatê Kurdistanê ji her alî ve dewlemend gelek caran rastî dagirkeriyê, rastî êrişan hatiye. û van êrişan, van dagirkeriyê jî bi awayekî xwetayî sandiye wêjeyî jî.
مروف دکاره ده همان دمه دا به یکی جی بنرخینه. مامسا يعني أنوها مميناك سينما عمودي مدى يعني قال لك بويري ور قافا كوتشي دبد تهندر وي ارنيغاريه ده نه تاني تيكليا ارنيغاريه وبرهما تاني وي جي بيتشي دبي فلسفه بيتشي دبي ديروكي بيتشي دبي يعني قال لك واريده برساج تردك مثلا ايرو بيجن تا برنامه كانجي و تشيكر و توماركر هاتوی بویژه لدیر کاچای مازی للوتکه یا ارگه بابا بله ها اوا بو چه یک جی پرس بو فلسفه بو بله بله جی وار کو بو ارگه بابا بو بله اوانا هندر خود ده حبینه او پیر هنه اگر آوا میکسه نبیا فقی ایرو بلکی مبر همان فقی تیران یا ای آوه یا فلسفیک یا ویژه‌ای می نزانه بیا راسته بله راسته دما ام دیدن هرن تایبتی و 40 سالن داویه جبر ارنیگاریا کردستانه و به وی و تکیلدار جبر ایریشن لسر کردستانه گلک تکیلی و پیشکرتنی جداجی رودانن و همان دمه دا اول لسر ویجا کردیجی باندورت کریه ایرو ام دما دیدن هرن وک میناک همه بیجر دی گلک هلبستین کردی دی گلک رومانان دا سرپیهاتیان دا بحثا برخودانا چیایان دیکن مروف دکاره ام بیجین ویجا وان 40 سالان جی تکیلیا و به ارنیگاری چوا گیرده ماموسا ویجا ارنیگاری و جیانا مروفا گوتنک ویکتور هیگو ام ویا پی تمام بکن دبیجه جواک و ویجا سیاست مداری دبی وقت چویکه که هر دو بازی وان یعنی ام کارم بویژن او سقایا کوتی ده اتمسفر ده وقت هفسنگیاوی بالانساوی عیاروی گرگ به پفربن گاوا کول حرمک الارنیگاریه که شر هبه تو نکار البنده جو برهمک به جوش داری به دل بختواریا ویا تو نکار بگر خوین هر کی به او نویسکاری کلوی داره دنر خوینه دبینه نکاره بویج ولا آف ده هر کی يعني وك بختانه كي تيل لعرنيغاريه جيبك تيل بوياري جيبك ومري وك خاباندنا ديروكي خاباندنا جيانا وي مروفيه يعني او دما مروف تش خوارب تش ديتبه ويا بددر باندورا وي هاوي دما ملناوروكا پرتوكي وجين هري مديد كو ارنيغاريا كو وتدا جيايا هونها جتدا ديجين باندوره که مزن لهلبستین وجی کرنه یعنی او ایشو آزارو علمو برخودان و سرهلدان که نوا ارنیگاریا کردستان یا دیری که مردین هاتیه جین باندوره که لویجه وجی کریه لهلبستین وجی کریه ام دکارم بکرتاسیج وجی ببهیسن و پاشی جی وکی مینا که به هلبستان و نشان بدن ماموسا ویاجی از دیسه جه نافدارکی دنیا بویژم تولستوی دبیجه بله دبیجه گاوا کو تو ایشه حس بکه تو زندیه تو ایشا کسه کی دنی حس بکه تو مروفه گاوا کو لعرنیگاریه که مرخوا دری حمو قومین و بویرا بیله يعني تشكي در اخلاقيه يعني نقوري سنجا مروفاتيه يعني تشتكو انا ام جارنا بلكي مروفاتيه شخور تخوب لجردون دانيه يعني جردون يرو بالتواهي يعني ام دكارم بفيجن حتى تشينو ما تشيني حتى نزانم كو قشتك ارنيغاريه دنيه ام دكارن هاو بفيجن ام تخومي كو ام لي دجي ام وياري يجا تشتكو لي بقومه ام وك هجا ام بفي ام مروفن جرج ام ويتشتي جايره ام بجي بله شوا كود بيجن هر جيال لسر رهن خوال لسر كوكا خوشين دبا هر طير بالرفع خود فرا از باورم هر ویژه‌جی به ارنیگاریا خوا دروف دگیره هر هلبس کارجی نویس کارجی ده همان دمه دا به ارنیگاریا خوا ده تایسه برهمی خوا و دمه بجین کرم کن ام هلبسه که و گهداری بکن یا کو باندورا ارنیگاریا کو هنته ده جین خود ده در
ev helbesta min jî navê wê beyaban e بله û me ew beyabantî şibandî çê ew ê hundir naveroka helbestê de xwe bide der. بله فرمو Çiradanka xewnek bêxêr e ev neynika derizê ji bo çavê hingovîn. Li benda para miriyan dimam heta êvara înê. Min digot ji çavekî têrkesk wê nêrînek para me bikeve. Netirse deriyên çavê xwe li min veke. Wê keskek kêm nebe ji biharê. Wê ji rengê çavê te û du dilov hêsirê min wê gulek bibişire li vê beyavanê. Li heremek wêran, li beyabanek ziwa û bêdeng çavên te deryayek xeyalan bû ji min re. Ne awirê tel mi disekinîn û ne dilê min yên bawî bi awirên te re dibûn rêwî. Di vegerê de laşekî hezdar kurmikî xwedî dikutîye bibîne. An jî derdekî bûye aşiqên çavê te. Hezkirina tu ji ber direve wê di çavên te de basko bibe. Xweziya ez bibûma baba dewrêşek û bi duaya ji çavên te nêrînek dûr û kûr me bidiziya. Ji bo ayetê evînê minê qesîdeyek û berbejnek ji te re çêkira. Ji bo min rihistînê rengûhêz çavê te bixwe ye. Tu bi keştiyek vala diçî û bi yeka xemtijî li me vedigere. Bila tu baş bizanibî ne ji çavê te be, ne mirinek min yav deyn heye û ne li ber kesî digerin. Rojê 5 care weke ferzê nimêjê bi nêrînê trajedîk û enfalî li çavê te diner. Hege tu bixwazî, dixwazim bi hesetek birçî di çavê te de bimirim. بله بینرین هیجا و جهازین دلال ام ایرو جاره کدن لدریکا چای مازی بون میوان می ایرو هلبسکار صبری ورال بون ما هم دربار خباتو کارن برس صبری ورال ین ویجه و کردواری ده هم جد دربار مجارا تکیلیاد نافبرا ویجه و ارنگاریه دا فکر و رامان خواه بواره پار بکر و هم بون میوان دلیوه ما دید که ویژه به ارنگاری نابه چاوا ارنگاری لسر جواکی لسر جیانا مروان لسر جیانا گلان لسر چانداوان سنجاوان باندوره که مزن دیکه لسر ویژه وانجی هلبستا وان رومانا وان دستان وان افسانه وان باندوره که مزن دیکه بله حتی برنامه کدن ام دیساد بیجن بمینن دناوا خیر و خوشه دا و وکه هر جار ام دیساد دوباره دیکن به بیر نمینن به ویژه نمینن به بیرا ویژه‌ای نمینن